Hello rafiki yangu, ni kusalimu tena siku ya leo. Nimshukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena ya kujumuika na wewe katika kushare vitu mbalimbali ambavyo Mungu ananifundisha katika maisha yangu. Na leo ningependa nikushirikishe kitu kinachosema kwamba huwezi kumsaidia kila mtu. Haujaitwa kumsaidia kila mtu. Wakati fulani, wakati naanza utumishi, nilikuwa naumia sana kwamba naweza nikawafikia watu wengi lakini uitikiaji wao ukawa ni mdogo. Lakini katika watu 100 ninaowafikia, kuna watu 2 au 3 ambao wanaonyesha positive response, wanaonyesha uitikiaji mzuri, wanaonyesha kunikubali, wanaonyesha kuniamini. Nikawa nikiwa na msongo wa mawazo sana kwa sababu ya hofu ya kukataliwa. Lakini Mungu akanifundisha kitu ambacho kimenisaidia mpaka leo hii kuendelea na huduma, kwamba wasaidie wale ambao wana mwitikio mzuri. Kumbe nikagundua kitu kimoja, hatuwezi tukasaidia watu wote hapa duniani. Lakini wapo watu, inawezekana ni wachache, ambao tunaweza tukawasaidia. Well, let's focus kuwasaidia hao. Amen.